pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Tunhaya Kolasi District Chung Mun Shang Shanga Kol Pitha Thato Lo Chung Changa Wingkhan MJ Kolasi Pichuan Bokdang Power Substation and Toa Executive Engineer PNE Department Kolasi Division Pubanal Limale Ahouten Thilomzia and Loshilfia Kolasi Pa Clinic Le Laboratory Chung Changa District Registering Authority at Chukho 8 World Ayurveda Day Pualim Wingkhan TS Luaya Middle School Rengtikona Apun Manani CZS cable clear to zongzong te in zawai in card har chebei le vek ule Noel Vanarwat pui kani a tuna chuan chanchin thar kim changzokin ngai thla ang Tunhaya Kolasi District Chung Mun Shang Shanga Kol Pitha Thatok Lo Chung Changa Wingkhan MGA te chuan Bokdang Power Substation an tloa Executive Engineer PNE Department Kolasi Division Puwanal Hlimale Ahouten Thilomzia an Loshilfia MGA te chuan PNE Department ten supply te atanga manrua tha an lo manrua thalo an don wanga line chia tamani le ni lo an zona PNE Kolasi Division EE chuan manrua te chu PNE ten dan anga pomchin an nei te chaw an dong thin ti in a changa PNE ho tu te soidanin Mizoram in Kolkata mamo alak lu te hi power grid kaltlang fekani awangin India ram mundang tenen ai inzom feka atulangin power hi luan kwaltir ani anti tuna hian Badarpur atang baka Kumar Khati Purale Jeraba Machang Ten Power Hilak Luani a Bokdang Substation hi Mizoram Power Substation Poimo Pali Sakortui Chun Luang Mual Zuang Tuile Bokdang te omin Bokdang hi Badarpur nen line thun zum ani Bokdang Substation a hian line le control panel chia te transformer chia le diglo danga omani chuan interstate grid kai noi ani awangin helaya thok tu ten an du ang anga an lo ti danglam thei ani lo ti an soya karkalta ni nga ni zandar som pakhat vera tanga Kolasi District puma enga omlo po atira tangin thei top choin ma an langal chungin interstate grid ani chuan an du angin anin pe ma thei lo ni an soi Bokdang Substation a hian serlui le tuiria hydel project atanga power siam chwa te pua lut khoma tuna hian si muinen line thunzom turin malak mek ni ma se compensation le thil dang har satna awangin ala puitling theilawa helai huna tang hian Kolasi khopui ba ka district chung mundanga power hi ape chhuak ve le ani Kumargat le Jerabam line ero hi chu Sakortui Chun substation nen thunzom ani thung Bokdang Substation Pannakong hi achele a rigrum thila transformer lian te chhia in athar phurlu turni se tuntin hmuna chuan lir theilian rit phur chunga lut thei ani lawa heiba ka hian thoktu te in dailo na sa chuan khopui chung lama duty chung changa po har satna athlen na sadon athlen na sa ni in thudon ani chanchin bumi ten an zona chang in ii chuan Kolasi District pumpuin power mamo za thi Chorwalin megawatt riat velani a Kolasi khopui big chuan megawatt li amamo anga ngai ni in asoi rasur le ka electric current thim ngal thin anga soipo nisa in reitak a hem ngar ngat nuwa ro tlak wanga a hu in
a hu in a chema ni mai thei ti in then khata chuan hnim le thil dangin line alo sia ruatla awanga alo hu in line a trip ve thei bokati heti lai hian mipui te himna an ngai poimo ti po soya LT line nei lutuka chen na in sa anom chin thu le a then chu achung lam zombel to lo tura an chia tir to chunga department thu zom lo anom chin thu le henga hian har satna a thlen zui tak thu po an dong le thin ni in asoya chuan LT line a kal masato ani chuan an nei tur chin clearance oma heng te hin hei lo mai thin sela kan him tlang chuan ka ring ati hetiang thila hian line son angai ni po in department poisa choi tur ni lovin line son dil tu te choi tur ni in asoya cheswal na ompal chang in department chuan ex gratia peve theima se atam lova hewang hian court lama kal hi atam zok an ni thin ti asoi bok thingkit om thin chuan line ati chherna sat thu po soin hetiang thila hian thingkit tu te po poisa choi tur ni ma se thei tak tak an ni fo wangin choi tir an ni lo ti asoi Kolasip chanjin mumi te hian bok tlang substation mun sang fangkwalin line an pek dan te chu thok tu ten an lo shil fi a hi pu Jacob Larin fela SDO le puwanlal soma JE te ba ka thok tu ten an lo dong song ani Kolasip clinic le laboratory chungchanga district registering authority and truk home Vingkhan Kolasip district chunga hrisel na din mun enfia na le in entier na te dananga chinchia le khwa khir tura din district registering authority chu an chairman Kolasip district board sa pujon LT sang hovin Kolasip DC conference hall a achung khatna nan truk home chairman pujon LT sang a chuan district registering authority ti tu le thune na tlang puitar langin thutkhom buat sai chan asoi fia mishing taksa hrisel na din mun enfia na chu nanna chungchanga in kol zui zel dan tur shil tu ani awangin a poimo hle a mishing himna le thresel na khoi ani angin clinic le laboratory te sofim khur taka kalpui atrul ani ati clinic le laboratory te khwa kher le vil zui turadin DRA chuan thunei na le mo phurna sang tak anei ti in member te chuti tak zeta an mo phurna hlen chuak turina cha a thile damin kar shil tu ani thei awangin mishing himna da poimo phasaber chunga danina phut anga clinic le laboratory te kalpui zel turin Kolasip district chunga clinic le laboratory en kol tu te chu acha ngal bok he huna hian DRA convener Kolasip district senior chief medical officer Dr. RK Lal Thamwana chuan Clinical Establishment Act 2010 noya clinical establishment te zom tur tlang pui soi fe in clinic le laboratory te chu DRA an zia lu veka a him chin le pom thei chin an phak ngei ngei a tul thua soya Kolasip district chunga laboratory te tan karma salam khan minimum standard training board sai ani thu soin he huna hian laboratory ten chin chhiana an tar thu te antar turte himna tura zom turte finally thiang himna konga zom turte kolen koldan turte thoktu te thiamna ngai chin le thilpoi mo sang inzir tirani ati Kolasip CMO office in chinchia danin tundin hmuna Kolasip district chunga sarkar shat pui clinical establishment somthum pathuma ommeka hemizinga pasari chu government establishment district hospital community health center le primary health center ni in adang somni paruk chu mimaldin private laboratory le clinic ani thung sarkar lai pui dan siam the clinical establishment registration and regulation act 2010 be chanin Mizoram clinical establishment te chinchia khwakir level zui na tur the Mizoram clinical establishment registration and regulation rules 2014 to Mizoram manani a Mizoram Sarkara Health and Family Welfare Department Commissioner and Secretary atanga lekhadon bo zui le Mizoram CE rules 2014 section 4 clause 1 lo chanin Kolasip district board sap le chairman ni bok pujon LT sang achwang Kolasip district registering authority to November ni som paruk sang ni som ni pathum khan tin tharin Vingkhan thut khom masaber ko ani ati Voin thut khom a hian Kolasip district chunga DRA hnuaya malang tur sang soi hawani a clinic le laboratory provisional registration nei to sa de chu DRA hnuaya registration puitling nei thei tura danina phut ang len chwa nan kumni chung hun pek ani dona provisional registration la nei lo de chu
tharuk chung hun pek ani don thung ani scholarship diare chuan scholarship sarkar shat pui lo le dananga taksadin mun endik le damdoi cho phalna nei lo te laka fim khura chutiang chupan lo turin scholarship district mi puite ansa ani 8 World Ayurveda Day Pauline Voinkhan T.S. Luaya Middle School Rentikona hun manani Directorate of Ayush Government of Mizoram Malak na in Voinkhan T.S. Luaya Middle School Scholarship Rentikona 8 World Ayurveda Day manani District Hospital Scholarship pachangin Senior Medical Officer Ayush Dr. C. Vanal Himpuya Hovin Dr. Le Thok Tudang te an thok chuaka athona in entir na nei ngalani athona in entir na hian damlo somkwa pariat an ena damdoi athonin an sem ngala yoga instructor in basic yoga exercise in zirtirin taksa zoi apoi mo zia zirtirin hun manghal bokani Central YMA President Pu Lalma Chuana Chuan Voina MJM member tin Central YMA Committee Room aning kom na rangwa mo le phun songa zo factory tam talutuk an vei thu asoi Pulal ma chuana chuan rui hlo ti hian drugs lam ringot ril ruwa alan thin la hian zu lampo ngai to angai ta viau ti soin rangwa mo le phun songa zo factory tam talutuk chu avei hle ni in asoi helai huna zu siam ta hi adar na sa hle na lang le ngalati drugs ang thabin zu Mizoram chat pui to ni a sha thu soin Central YMA President chuan zu tha in tur muzo lovin RV le phun songa zu siam an in lo thei si lo ati heng muna zu siam ati hi tlang nei ville deu a tha MT ngai to na om thu soin mi puin an tlin MT ero ngai to a chul thu a soibok Central YMA Soidan President Soidanin tunlai hian Mizoram heroin tam hle tunma hong khat manani puwa hlotlinga in ngai ani chinlain tuna chuan KGM an tur tam to hle ti Myanmar le Manipur buai na rem chang ron mang anom theya wangin Manipur le Myanmar a zon thlak hruai tu na chu kanin u naw na le khongai na rem changa ron man tum te chu dim doi an ni don lo thu shil shiat an ni thu a soibok Tlom ngai pol sang le zirlai pol in zong khom NGO Coordination Committee chuan thathar December ni thuma vote share hun son turin election commission ho tu soipui ni se hei hian omzia nei lo chuan lung oi lo na lan tir ni se anti Indrin ni khan NGO Coordination Committee te hi Central YMA Committee room an thu khoma heta hian Mizoram Legislative Assembly in thana vote la ta chiar hun son tura Election Commission of India ngen na chu ECI hian ti pui thlin tum lovin December ni thum pathian ni vote chiar hun kal tlang pui atum thu chu soi ho ani in thana vote la ta chiar hun son tura ngen na chungchanga hian Election Commission of India thunei tu te amuna nge soi pui ni sen ti hei hian omzia nei lo chuan protest day man ni se anti Mizoram Kaushan Shwai tu te committee po vote share hun sonani theina turin an mazona theitop lo chwazel tura an bei sei thu an tarlang bokani tarlan to angin ECI hian thalhui October ni kwa khan Mizoram le state dang pali te in thlan hun tur apwan rual khat in thlan na vote la te share hunatan December ni thumarot ngala hei pathian ni ani awangin political party sang te chuan an du lo thu le son turin ECI a ziakin an thlen to ani ba ka ya Mizoram Kaushan Shwai tu committee MPF le NGO Coordination Committee te po in Mizoram Chief Electoral Officer kaltlangin ngen na an thon to bokani Tuntnaya ECI Shwai tu te bia Delhi Azin CEO Madhuv Vyas chuan ningani khan ECI hian vote share hun turun puan to chu son atum lauti asoya hemi thukal zela hian Central YMA OB chu chu khom ngalin ko kim zo ken zir top zan khan Central Executive Committee chut khom le ni chumi thure lang chuan NGO Coordination Committee chuan vote share hun chungchang hi anrel le ani Mizoram Sarkara Economic and Statistics Department in Tuntnaya ti chua Statistical Handbook 2022 tarlan ani danin kumkhat chungin Mizoram mithi sangria za pakhat anom ni in anchin chia chungzi nga sanga za somnga paruk chumi pani in adang sang ni zakwa somli panga chu mai chia anni mithi zinga hian mi pale mai chia thezat in thlau na hi atam hle anin thlau na sang ni zan hi so pakhat zet atling ani kumbi thlia sang zinga kumsom sari chunglam thian tambera mithi chin chia zongzong atangin za som thum paru
za som thum pani point pariat pasari an tling ani kum som nga panga changa somruk pali inkarin dotin za som pali point pali pathum an tlinga kum som thum panga changa somli pali inkara za som pathum point panga bial an tling bok kumbit hlia chen sang sanga kum khat hnuai lamte kum khat atanga kumli inkara te kum nga le kum som pali inkara te mi pale mei chethi anin za deu tlang pui bokani kum som panga le kum som mi pali inkara mi pathizat za som sari pasari anni lain mei chia som sari panga an thia kum som ni panga le som thum pali inkara mi pa zali som nga panga le mei chia za som ruk pakwa thi an om kum som thum panga changa somli pali inkara mi pa zaria som ni thi anom lain mei chia zan hi som sari pali an oma kum somli panga le som nga pali inkara mi pa zar sari somli pathum le mei chia za thum pakwa thi an omani kum som nga paruk le som ruk pali a mi pa za sari som kwa pasari le mei chia za thum som sari pahni an oma kum som ruk panga le som ruk pakwa inkara mi pa za thum som ni pali le mei chia zan hi somli panga kum som sari chunglam mi pa sang khat zari somriat panga le mei chia sang khat za som sari pariat thi chin chi an om mani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani a clear to te in zawain mangtha ole pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar dur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the nau sen thlani aya nau pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thlani atanga kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada tanga kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che